Jar-jar ki party duku nong kerchan bai tang waro ki party kinong kerchan yang kiwi teban ki party duku yusuk duku buram akor duku tibru tiblai bai hanrai kat kinong kerchan yang ke pipi da ani ni madi MQA price yepi herukom komen pensi herukom timbru herukom kena brunong pi hi kinong kerchan pipi wora ke fast price dalut ke poisa na po aborti kate da sedang hakitat kup ukrong pisa da sedang ukrong pisa hakitat kup da sedang ukrong pisa hakimuna wah kya game khelta hai re mamu nga priang sobhai phi sochsin ki perlo ki perjor ki pi ki junga ki buju kerchan na kapor sa kapor ha kaneka YouTube channel ka junga tenga karpat iphi ki tu ki bang thamai sngau bha subscribe ha kaneka channel junga like karteng siam sing khnang ba pinyo ki video ki bangan upload na kapor sa kapor de ha kaneka kapor perlok ka par kata ka bentah ka banga kwa ban keren mo lada ki wei ki keren ngaro ngahab ban keren lada ki wei ki mi ngaro ngahab ban mi namar babale kumbaki kisngau yalade bat ngaro ngasngau kumta tang ba kata ka ka ba ya kani ka video kala kham slim kala kham kala tharai ngala yat katu kanita yaw steel ni arte yaw tang ba henry ngam da yo pore mo te henry menta kamit ngan sa sei ya kani ka video ya ka bala keren daw ni wei u brew mo nang nina jantia te henry ngayo ya ini wei brew mo ini ba na jantia ba menta ila persang ban mi shat haki rensan social media ban kentho ya ka VVP ban kentho ya ka parti VVP te henry sngeu le ran ban ong banga ngadei nong kersan barat ba jong ka parti VVP tangkat tukat nepor la kan tho pat ya ka parti VVP te henry ni ubreu na ning na jantia bau ong ba ki parti ki wei ki parti ki bakarsan ya ka ya ki wei ki parti ki long ki breu ki badan akor ki ba tibreu tiblei mo ki breu ki badan akor mo ki ong ba itanat ba tang baya kini kinong kersan joko VVP ani ong la ima denem dene kata perlok den ringangan bu jing kelih nei pi baro ki perlok ki projor ki bapet yang ni ka video kan mau ba kat no phongut su ki bla ben ya ka voice of the people party VVP kat no phongut su ki bla ben ki bla kan tho haki ransan social media da kata ka jing ben jong kiru don ki bala keren live hojat live horkom Henry, kum kita kinong kersan jong kita kiwei ki parti kita kebedan akor. Kita kebedan burom. Hana bagi kita kersan pra kita giba steng kli, giba shit kli, giba kum di kamta. Dengan OIP kan mau bah. Hato baro pi kum ki pajba ki bla kersan ya ka voice of the people party. Kan mau bah. Hato pidi giba steng kli. Pidi giba shit kli. Ne pidi giba dunana. Ngan bo jinggeli dan renga kan IP hakum gani kapor ba kini ki brew mo kis dang bait ban pen tho pria lane ban wat yiki lat kilanti kumno ban pen daw ya kan ka party mo ki kwa ya kata dan rei ngampat yo ya kita dong kersan jong kita giwi ki party ki badan akor habaki komen haki comment section ngayo badap tangki kiten sang kum kita mau kita betul akor haba hagi video ki bang upload ngam kwa ban pen seki perlok ki projor baki komen daki kentin ki bomla ban priang tianrei hakan ngembit ngan sailot bahaba ki komen ru kita komen upra akseu upra mo kita komen kumta kita ki beri kubutan akor piong bagi di betul akor dan renga ngasuang ipi hang ne kan mau ba upra judon tok pra mo ngakern ipi hang ni da ka basai pimpat la banlong kum balong hakakot pi kan mau ba ya kakot ka ga ba pi sai non kam pin sawat jingti pi mo pi kakot hakano kodur pi non kam yo pra da pi la ba non kam bapin ong bau praet tena kata kadau
ngan oi phi ba kini gibreu menta ki sedang ban penthok pria ki sedang ban ban keren ki sedang ban le i ka mo ka ba kimut ban pen khalam ya ka Voice of the People Party den re habakim la kimi hi di kini gibreu ke boong banga la karsan ni VVP chisnem arsnem ngala karsan rat ba kini hi gibreu ke ba wan kan tho ya ka Voice of the People Party namar ba kis ngau thu ba na ki la de kidot na ka di ka party nama kim yo baisha kim yo bai dot kim yo bai khor le kim yo bai kiat ti na ta kadau ba kumpai ti ba na jantiai ong ba lada kita gibreu ki ba layo ban bam na ka pisau VVP komen ki bampat yo ban bam wat komen tengah hang ne ngawan hang ne si tengkar ong akhlem pat yo ban bam na kata ka pisa jong ka Voice of the People Party na ka parti pra ngampat yo si tengkaro tang bangawan ban keren hang ne kaipat tenri ngadong ip kini gibreu ki ba penthok pria lada ki kersian ha kano ka parti ru kini gibreu kilong kum ni ki sai long kum ni mo tenri ngamong mo le se ha ki video ki banga upload ngampar yo kita ginong kersan pra ki ba komen si la ni komen sang mo ha ka YouTube channel ka jonga ki ba kersan hi ya ka parti VVP ngampar yo ki syo komen how pra bet all the best tangkap ta ngai den re ngampar bakin tim si tim sang den re ya kini kinong kersan de ki ki parti ngayo mo ngambong ki parti nemar ba ki parti ki batnya khon hi ki ba khlanyi hang ne hapo jalami khlia ka jongi sa tang ka parti VVP pat ka parti NPP tigi dei gini hi ken na ka parti NPP ki wan ban comments te balai pan kindon akor haduk ano kita ginong karsan jong ka parti NPP haba man ka por kimi sya ki ran sa social media ban kan tho ya ka Voice of the People Party ngam ngit bat wat kita badan akor kita kibaton akor dikiti ginong karsan jong kata ka NPP ngamla robon ong ba kita ginong karsan na ka VVP ro kibaton akor do kata-kata namar ngimla ban tip tayo de lagi komen ro ngimla ban tip ngimyo tadi na kata dawa na IP kita hai kibriu bas ngorem ha ki comment section kabumut ya bakum kita kibriu kim de hiro ban mi perthai ngayo ipon ha kini kisngi ki ba mi mo lada kisah kan tho kisah keren beng kisah talasi haki komen kimi hakiran san social media kipan pau ya kata ke jing ngau ke jong ki hakiran san social media tengangan OIP ka jingmut ke bang ngadon hi halade simet mo wala ada ngapat he kata karta ka jonga mat karta ka jong pi le se don gi bapej hakani ke video mo kibala kham he karta ka jonga ba karta ka jong pi syabdeng syakhendau tang bangangan OIP kani ka wei kabumut ba lada ubriu hi badang ngau mong haki comment section kabumut wat no mi hiru hakiran san social media namar ka mentoy ba pin mi hakiran san social media lada pidang up ya kita ki comment kabumut hi ba lada pidai sisau tau rang ba ukhun dap senrang jong imi ipa lada pisha timsi lene pisha tala de ki kintin si kintin sangro piyat bait la ka jong ka kamram ka jong pi kata ka dega jing sisa lada pi kersian ya kata ka parti NPP jong piro kamper ni namong ipi ba klaim kersian ya kata ka parti NPP ni klaim ong ipi bawa wat kersian ya ka kongres ni klaim ong ipi wat kersian ya ka UDP ni klaim ong ipi wat kersian ya ka BJP kata ka syang api tak bah mi ban keren ndak kono kata ka parti ka ba PP ngobet lada pi pisha keren lada pisha komen dagi kintin si ro lada pi dei sisa tau senrang kabamun ya halaka jong ka kamram ko jong pi ngaman tang karsan ya ka VVP ya ka parti VVP tang ba lada kinong karsan jo ka parti NPP ki wan tim si nga nganom aphiru ya kita giji kintin si ya kita gi comments na ki parti NPP ne parti UDP ne kongres ngam kam ban up ya kita ki comments ngan le bet ya ka ba ngade ban le ngan karen bet ya ka jing sisa ya ka ba ngade ban karen tikini kinong
kentok pra kini kinang ben pra kono IP namar kumba ini iba na jantiai dong ba kat bang padep ka nika by MP election sedang samoy ngan keren ba yeki jing sisa lada pi ben lada pi kentok ro dikemut anda ladap MP kemut ija no kum kita ro gidon gibri ngono IP anda lami election kemut gimi biang kan gimi biang ban kentok ya ka parti WPP ngayo iya ka to video mo ngan sa upload ro hakani ka video pen sampai hakani ka video haba ngayo iya ka to video ka ba ukuran mo ka ba ong ba kat bang padep ka nika by MP election sedang samoy ngan keren bet yaki jing sisa kau buat anda ladep MP kemut ja no jelang ensami no how art for pra anda lapoi ka MLA how arja art for pra ban ben biang ya ka parti WPP ban kenok biang ya ka Voice of the People Party ban kentok biang ya ka parti WPP kenang ba kini kinong kersan na ka parti WPP kinlet sa ka parti NPP lan si kay parti baper nga ano IP mo ngalai ngala upload ro ya kan ni ka video ka ba ini iba ay keren mo I kentok ya ka Voice of the People Party WPP kila keren mo kidi gibriu hinang ni na jantia lada sya ben sya kentok ro ngin kersan bet hopra tetang kata kini ginong ben pra kisah kita ginong ben pra pe hak bakut lada job ka Voice of the People Party kinja no jelang kimnut syuro ban mi perthai tat on jan ga election kisdang beng ban kentok te nakaliang ka ngaru no ngan penkut hang me te yang ini sengap kendiat ya kan gejing keren jong ini ba pe ya do ban dekut ya kan video kenang ba pintip ya ke gejing sisya om pite ide cha thi di ke parti NPP ide bam pisai ne ke parti NPP ngayo pi wo joro bam poisa ki pai ba ngayo pi wo joro bam poisa ne ke PPP kaman serom pi ngana yu serom sangagana baik pi krong da ke poisa guduk dem da pelang dia bam da hai kerara gana mut pinong perlok kini ginong bercan BPP ki wo chong chit ba u comments sang yegi MLA yegi minister siong inong kitu do waro du gudo kadang bisa baik ne VPP mum to ru da kadang bisa gini ke VPP ne serom gi u comments hadu ga itu yo pitip kini ginong comments nong MG kamo arpau le paungut tangwa chnagi de ke fake account wi bru hadu chpau ka sandali ki fake account chnagi yo comment pensi yegi minister yegi MLA yong i kini ginong comments pensi nong perlok yo pitip ki de ke bai bana yo ki lada pi keno pi bam poisa te ile tibai so pi le bam poisa pi mum to bam poisa pi ye pi ne ka parti VPP kamu tipi kuno i wo i bam poisa ne ka parti NPP penyo wo tipi kuno i wo bam poisa ne ka parti NPP penyo pi le wada bun bam poisa pi ne ka parti VPP nei te daw chong chip pi hadu ka kadini hadu mem sarom marai ne pi hadu khain de pi ki kor ki jai ki yung di sem yung pi bai pi ye tim de si de sang ki wada kadang poisa ne ka VPP ki udah bambun ke poisa na BPP comments hamdamu comments hanrai kitu gumpu amu ya ubam ka poisa BPP ta hampu comments tang wila ne tang ko wila siapa la da comments pi iwi dak la comments pi sandalin rutuli kidak la tang woto iwo comments pi nei benta ka parti BPP penyo kiteto ki wada kadang ki wada bam ka poisa yang ko BPP mto adu pi wotip kuno i ubam poisa ne kan BPP ile tibai kuno woto pi da kadang poisa pi ne ko BPP to comments ini kitu kuda kadang poisa kimpu emu yo bam poisa hampu comments ko play pi woro ki porlok yona ye chamani next video dang tan pude ka by election MP ngarau kelamo makang pinga tat wakang makno pinga tat ukno mabeng pinga tat wabeng le ibo tibo ye jing sket ngam damo ngarau kelamo